Sveti apostol Jerma, jedan od 70-orice, spomenut u poslanici apostola Pavla Rimljanima, 16:14. Rodom je bio Grk, no živio je dugo u Rimu, bio je episkop u Filipopolju i završio je svoj život mučenički. Sastavio je vrlo poučnu knjigu Pastir prema otkrovenjima Angela Božjeg. Jerma je bio bogat čovek, no zbog greha svojih i svojih sinova padne u krajnju siromaštinu. Jednom na molitvi javi mu se čovek u beloj odeći i sa štapom u ruci i reče mu da je on angel pokajanja, koji je njemu postao do kraja života njegovog. I dade mu angel 12 zapovesti. Pod 1. Verovati u Boga. Pod 2. Živeti u prostoti i nevinosti, ne zlostavljati i davati milostinju svakom ko prosi. Pod 3. Ljubiti istinu i izbjegavati laž. Pod 4. Čuvati celomudrenost u pomislima. Pod 5. Učiti se trpljenju i velikodušnosti. Pod 6. Znati da uza svakog čoveka pristavljen je po jedan dobar i po jedan zao duh. Pod 7. Bojati se Boga i ne bojati se đavola. Pod 8. Činiti svako dobro i uzdržavati se od svakog zla dela. Pod 9. Moliti se Bogu iz dubine duše s verom da će se molitva naša uslišiti. Pod 10. Čuvati se od tuge kao sestre sumnje i gneva. Pod 11. Ispitivati istinite i lažna proročanstva. Pod 12. Čuvati se od svake zle želje.